Odinglo, kore palieji. Odinglo, kore palieji. Odinglo, kore palieji. Odinglo. Be tutual lutua anameta jolu tutual ke nino matini pochi komu kachele shel unmu kwanya karu meneno la kwe TV kinero matini tin kodong ni amba para bero medwe mabungwen ma alba rio kipiera rio we are deaf ala did ben kit maching chabet duju no abien botu kilok ma pera tek tini wa biberu kilok anywaka ma tini da puto kit ma wajo botu man biberu tam ma ki botu lutua kirka beti an bene abiberu ka ter botu jema anatemu nyoma anarwate kere ikar anatemu wot ma mega mechero apa si anabitir ne botu kuno atawni man no bene per ter tutual ne umir kaka nge enini dong ma futpa palo chawa we kong anakel panelist magitiga kany man tutuala abichaho ki omera achel matiga kany ma ene Mandela ma en tio ben kere kany ni rit pudong unyenye tian maduduong wabero kalo wakere ma en bene no tio kany si Mandela mita pui matek tutual me jalo karni pian ngeo ko la en ben peyot tutual jem mano yin bene tika tim ne bene peno yot tutual wek ini jal kar me timu mo mano ini jala me miotami bot kara si anameta ko yema tek tutual kida niang bene kipori kenyu tidi ning kama initi yani ni polkare par papo Yes, the ban afo matera da ki down when kamoki kan mutana na ki let me hope net one at winye afo matera da me kwani karu ka watching one me following program mekwa man ila kwet TV kitara kalu kama anati ye pabo kind anati mambe mo maraj pere o mayot ya na kitawana bena foot yen kere mayot ne mo maraj pe afo matera man kono pabo maulaya kati no pongeyo dong an la bon balo kare ana tamni tini ben kapagi mo sidong man be ber show mano chet tutwal kai por ki maching gi wan wa ber ye magwak ta kene rian wai kom cha chelo lo si ana mirani afan kare in me la dit de ben ki checking duone pitima be tutwal da qawla pin patika winyama be tutwal la pinya da pin pange from the audience side. Okay. Lutua bal matie angene kone kapegi mo chidong no gwak bene dong chima be okay atamni lutua man per tek tutual ni nir matini da wan waduk botu kun no wanywa lok man me apa jematiti ma pa payo tutual cheng chabet mo kar wan ber ka lok ka kany ma waber ka neno tampa dan ma papat mo nywenne ikom lok me apa man jemi ma utime ichabet mo kar ni enini dong lutua atamni an ichabet mo kar wunu neno bena ano na pege pajo ka kany ana beru tie wairok man i Kampala ma jemne pe mergi beru yot tutual bot an mekelu loko bot uchi ma ana gware ana tugu ganka kany achi achao lok me apa piani lok me apa eni no chero ngoka uno bena tiga timu dog magacha ma mega chi omio pedong ana beru ki kare me lugu ko unyo gwak me woto ka chil ki dul ma no kwanyo wot kitian gi me chero wai ya pa dong kirika beti bene lok me wara pa ini food question mark mo ti ye ka kenyo mark mo ne mela penyi ti ye kit ma no strategy ne ti kere no ki yobo ne ngo no ki be wor ni ning ka don ki wor ki o ki no jem matika ma en ki be timu gena ngo
kado o ka mano ki neno chalo remo gwak koni bi onyi ye ki bitimu gina ngo mono eno ni jem mabene pe anen twal chalo gin mukare maleng dong an karma ana dugu ingeo kwana ta po beru gin maber twal omiyo ana kwanyo karna si achero wa iko dano kama dano guworo guchere ye ipabo kaka cha eneni lutua gin ma mira waj botu eneni dano chwe go beru tie ana beru pabo kona penyo tampa dano ma loko ki dano dak bene mono enoni no dong karma ana temo bene chut papine ma ana chako wot ma mega ki jo ma no ana chiki gen gwake komgi ne gen gero mutiero ira yo ma ana o wai ya pa chi lutua gene pe yo totwal wek ini o ya pa kunu no nen chalo gwake ituka kidege maka bidong gwak pe komi bene gum chi gwak dege ni kichelo upote bien security mati yo ka kenyo pe security ma choko security na tight to twal neno chi omio an kigo mabe ngat ma no ti checkpoint ma chel oneno wang an chungeo cho ene jal uluo an aside mo mako chia man dano mati in the service the ten actually ma en tieo dori imari pikar malaj malokole mari mabe ma wa nying ma en dong tiga tikere beru chalo nying mari cho kwanyo chia cho luo an cho wa la dit ben in wano ngi mabe dong cher kama ini tiga cher yani peka mabe daga tiga rwako wi kama rach tutwal timbe katwere go ko ana chi doko anda bitime chalo ya riemu in nyumir doko piana nyim kun pechete chi an kika kenyu bene ano ni kate nen nong latien manotie latien Acoli manotie kumi matiga kenyu ma eno wajo bori chalo mung ma en kwaro bori peo mir inite loke lightly chi atiu kere mabe omiyo an amago chi awero wi gin wot mano anatiga wot kere chi adugu ati wai kabero mano dong tie pabo kirika beti kono igi pabo kenyo dano chwinki ben po bero yom tutwal pilok ma wot mano wot mano do chake ki gulu kakany ma lawerwori mano wan wangeo machalo rornende vidachana ena ye u chako wi wot enoni kachel ki jone mo waneno MP Mekilak machalo Kilak North machalo Honorable Gilbert Olanya bene ubero tie iduli enoni kachel ki dano maduong ta man aki a political part gen go ber tie dong dano chungi pe ber yom petien lokeni wote enoni uchiero chi ugiko prematurely pieni wote chi uchier chi giko kipabo kenyo keken angeo e Bible kichoini jo Israel guwaro pima apiera ngwen meo the promised land ento kai cher matutut bene bi cher bi no ni yang chane no mwaka ke kwano dwe de fe ken no do rom mwaka che manyor ka dong ini dua ko piny chi no ni jone bene ne jago wor pe dwe ma manak ken mapeo o ikom mwaka ket ma wan ki neno wa kwano kere dong man bene yo achel me jingo chwiny ni kar chao kene bene jemu ken rom timo short jemu ken bene rom time ero no ri an pa ngeo kit ma no yub me wot eni ki wor kere ben wot eni no wot me jemu chirong ki wor ni no kadong ki jogo dano no ki betimo ngo
and atam gine ni pa America kar maleng ma mi onen yo ngela chen chale wachi ruot me payera man onen David Achana ono eno beru katemo nyurne bedong ni en bedong itiga tich mono enen molok ma okata kiken payo kuno mangeni atam kene ben bikate la kwa TV kagan ma wan piny tampa Lwak madano bikate ki loke enoni beru chale wachi gina no time ma pek ki yubu jeme ne tutwal ma ki ber ka ngiyo ni ka gini ino time ki betimo gina ngo wata ini ka chika ka ini nongi timo ki ngolo wiyoke ka ini wambe timo gina ngo piene waikit me wata bene pien wot me jemo ki koma ubero wot me ni ye ma anangeyo mape don ka no wot tie anangeyo atini no kiram chako wot ki kany era wapa bene pa angeyo ka no lur wot ini no guneno loka distance bene mape piena pa ka ini chaka ke gulu me o kirpar bo ke ken no chaka kende ne o chengo mo par bene ki eni chaka ke no wa mati tieni bedo ngwake nyo imao amaka chi nyo gwak tieni bedo la peo nyo gwak kama part ki eni bene no chaka kene kin emo pacho mano ki wot ange mer tiero bedo tie ma ki chero kitinga ki ke gulu ka kan chero o kermon kitinga da ke yer mutaka ka ke cher ki chako ki yung chucho ke pabodong ka don ki wor ki tian ki kuno ki mutaka moro ene benno pe strategy mara chutwal ento kama dong dano chwingo cher chi chwe ye ene ni water ene pe ki woro ki o kama no mir ki o yeni moro iket patam pa jom agitie i town council me pabo botu kuno ludok nero no tie to twale ni kadong wot tie dano ko woto weng pien dano no yeka to twal pien no ginela wir wori dong wa wot dong tie dong wachiru kadong chitum wachiru mane eni no ene wot mauno dano o yeka piere ento wot eni potum kakama dong koni angeo dano maduong kirwa an bene chencha aber ka kar ki lok mogo mauno dano do chao kati ye ni eni gina dong per time mape kono la wirwere kono ngo kono tele ko time ko pi mako chel ko ke ngage no anata mni lok eni kong ana chera chech ni ang bene wa ki kuno umiyo ada ana niang lutua ma ana cher ki koma ano security tima tek kuno ana dugu karma ana dugu ipapo ka kenyo bene ano ni mon kidong security mati kuno ene gugeo donyo padano me wot yo me chera pa male enini atawni umire unu niang mabe ni ka chenen gien mano ki waje pien ki waje ni peaceful protest mono enuni kira ana niang kere concept for what enuni donc chenen peaceful protest ene tie inong peramo tak chero ka jemo wairomo makaro kit mauno ini yero ke ni umiro bet peaceful nyo kitimo yo mamol kacha gwaonyo ini gwar me cher gwa kalwenge ka kenyo ene kirka ke waini wun po cher ka enini chi ka kenyo ene wun cho chero cho chako kwere wai wan kirke ngo wanong wot chi kiguma be ono kitma ananyang kere bene ubero a peaceful protest chi kirka beti critics mo kene criticism bino ma dano wo no ni gini enini kutime mer dano ber ka maro chel ko mier ben kitamni to en magu wor egono le tuju yen bene no chagwak cham kene gitiga neno bene pajo gitiga neno bene lok me piet pien lok ma pa kama nong remo tiga onye balutua in pe jemo ya ka jemo meni tap chicha mu kene ini no ni no remo
be on maka dong ini Germany kwa jem keni ben en remoni on keni moro eno ni gen matie dong ana chero ano lok maduong ayok ki lok maduong ki lok ma ana yok ki ye en ni chochani kun man security tieni gen chamu kene gen gibino kuno no gen gitiga monyo chole magiti ya pa kenyu ma gen gibino gimonyo achole kidi wo machamu kene gibino gi wow ori ikin gi kenyo idwe mo kar dong madwa ngech ma fut para beru ki kar me miu nieno dwe ne ki kome tien fut lok me apani ana be beru ka kele botu kar manego neke ya pa achuri ku kejo mateka dada tigen go wani wange kong dong wa loko bene eri kar ma gen go cher ka loko ne bene ikina kenyu gen go chom magi chielo chok dana pa ki wiye ki mudugo pien madi en magen ki luo gini madini ki wajo ni kin gi kenyo mudugo tie ma mudugo le enu ni gen no gen gi ruba en ka tera panga gi anga gile en gen gi worker gi tongi chika chao kene jeu no char chi do racho gen pol kar gen gi chao gen gi yabu mudugo kom dano chi awinyi dano to rama pa ki wiye ma oberu gen marach tutwal ma time dwe mo ma pebo tutwal angech jeme matiga time ya pa kunu ye ma pebe bien monye eguni chamu kene kibino ki monyo achole kidi wo maka ki bino ki monyo in ki wa at ma megio chao kene dong in ka woti pe bien chao kene ki yung papo gi kwe gini no dong ka woti mo pe bien kama in to ye ma ngeo ma pe ena pa ma peda in rom cher ka mo ma pat chi omio dano tiga deno chan ma tera dada ya pa jo cha ma gen gitiga ma ki luo gini madini jon ete gu ma kirka che pote mo ma in pe pur ma gen gu bion gu no matinono gen gitu gi tuchi ie chigi chugi cha ko kero at ie now gen madong cha mo kene nywena widano lo security tech to twali ya pa security tech ada ya pa matika kamu kene ma chuli peramo kiriki di chen kiriki di wo me chero ngolo doke ie ento mati gi woro gi bien wa yung kama chuli ti ie magi karo bene ki kama security ti ie wala bon lok mo gi bien gi bola ranyi mono ene la peny matie la peny mo kene bene tie ni to tikan tone dano tikan ne ki tikan ne achuli ia pa ento pe ine neno mo mano gachiri onyo television mo ma dit mati Uganda ka ini manu tiga kero loke ini mabe kama leng manu gwak bene politi ga kerki lok ni wan machalo gena gwak onyo regional geno gwak wakta wachaman regional spokesperson kira cheng jui kerki lok report moko mano winye lokom criminal cases baby winyo gima manu tiga kerki apa dano to nyong tong to mulilu neno mana ini bene gen matiga time ya pa ma leto twal lutela ma megwale en ma wan ma ticket gi MP kono ko won koma big ko council gi ko anga gi won koma dek gele enini be pegi mo kado o kunu polkar ki diu ki jugu ki bene pegi cher ka mo ge ken bawa mu dugu gi koma ki chimo ikom gi chichi am kene ino chali wachi tigino mo ma wan pa watiga nya ie mati ya pa tigino money mati ya pa ma wan pa watiga nya ie man enini kin
ma ana no chale wachi an chala kwedi ini ano meno ma ko wiya twal pien ti jeme ma gilwo mano chik ye chal chik me Uganda nyo constitution me Uganda maki waji ni executive order for president maka wajo mero gol mere order mu waj meni gini ini pa mir ne ugiko chuchot time president ko berini pangyo ngo matiga time beru chale wachi beru chale wachi tigino money ma wa ene ko berong paramo chopone mapa ana nyangba pian kala dit lobo golo order ina nga pian dit lobo dong beru chale wachi lo ba me country tiwani whenever God says yes no one says no gini ini kala dit lobo o wajo ni o tema kama enini ina nga madari biro chi jemi ye la dit lobo kuberi waneno jemi neti maduong ma ingeo dots ene ba dots ene one chala choli kuberi watika connecting dots mogo mapetugo tugo me kwanyele ene kele ene kwanyele ene kele ene karmane dit lobo pipino ikumalme Uganda kaka ene maki kele lokoma pa to duonge ya nge godeno chane ye piano ye no beringe to polanya magi waini kachal lokom pa under signing ngari kama ini ange to duon berti ye kidong jom kene mapapa magi kwana nyingi chalo joma dong no kichimugi ni umirgen go tiek loka pani chi an pa ngeyu yenti wa jomu kene ki ya pa kun mabe gen ki wajini lutim time ini madiku lutir madi bene ki kome bene gen ki kome gen gitiga mero marput gitiga mero waju tam ki kama leng mabe muke ndong kumbiro katio ka wajine kama leng ni gen gipere ki ching mo ke ken we apochon ke kwaro mati gene mari o kwaro binu boru ka kan mago tier lok ino kama leng gen ko wai gen gipere ki ching mo ke ken ikom jem mati ka time Apaa ludiru kumbiri enini yen bene machalo LC5 machalo district leaders me jumani kemoyo yen ko wai gen gi pere kita mo ken nyoki lok gi mo ken lok me Apaa kaka inini enani wero chamu kene wachao ber kila peny madon mala peny madon le ene lutua atamni kama wan wati yen watiga neno lok kompajo watiga neno lok kompajo ma mier wanen yo mabeyo wan waromo kati kere mano be pero dugu ikabero me Apaa bien chan madan tiga tena kunu chan ma liet tutwal chamu kene to be wangar mo mangeni to ki lum kama ineti yen bene peke itobi lum man ene jem matiga time si atamni mapeda dur lok tutwal Mandela man enini wiye ene jemme matiga time Apaa donc koni ka yini karte ke tama mege atamni bene be berbe tutwal ni o mirkaka o kwantama mege o karte kergi kamale o karte kama le wa ko le rukit yo ngo o wan warom konye kedwa ke kenwa man enene gen ma anatam ni umirna kelbor tua ini matene Yes, be de ben a fo matek metaka daga hajol dan wen magitika nana waki kamoki kan kamati one of fo matek olegene emeteke nana wa ching chabet tawa makaman now la dit de ben a metaka ndak ben a kwan kar man a fui me jalo kar ni me char me teme me o widia pa kuya because only it takes an effort and that is a lot of effort to bury your total to take that journey where a quite get macamana a chapel in the board down. Pay yacht. Now,
Kong wa dok wa nan dong iloka jemo ma la wirori okelo ento committee nong lokdo chero chilingo dong loka jemo dong olingo dong ba pi wati winyi kit ngwile mo kene kamo kene olo pen la chincha ki chako jemo ki gulu chero ki pabo ento piki o kama pero tiene pingo ane ki ngeo ne security titai now plan ango mo kene mala wirori tikere pen jamoro o we pabo umaron ki kwan ki pabo kite another step ahead but security tie tak ke chako pene security ini tie tight pengo security ni futie tight di apa kuja and fure no ne mono bal futika time so security ini tie me protecting lo bala wa ko mete ke bal mete ki ner wa kar lo ner ne time gwa ko lo ner ne ko mete ki nero ke de tie me la ro ko padano ine man gena chel ma chalo wana pi waramo gamone pene security matie ko ne security pagamente no and ka dong yene wachi dong ki dia chuli e chado ya pa ke juro and ke yelo nego ine mede ke na ko dano but security pagamente ti giono mo tie ke nyoma gamente no ngeo ino mar ko wala da pen peti yo mo ma yen e chako bien e chako lwenye de kala e berka go lo tiana cha ana awachina ana wigi lo tiana amete ki gwa lo tiana ana aye e to berka lwenye kum lo tiana cha wen para mo juke mo yana ana mena lwenye no mete tena no ne so gine ene gamente tie ki ching mo ya ma umar ka wacho mera ti ni gamente ngeo ngoma tika time ya pa kawalo dioro rodi mi e madi gwaje ke dogine gen gi pe ki chiye ene geno ma let full gena do mar ke team no kita gwak ana na no kere ena ene ka no la wiruri gen non kong gu kupe ki la wiruri me madi ke nan be angeo mere Uganda wane chao kaneta but ka no kong gero mo ripe ikin gi gena rioni gi bero pain jemene ko don ke jem ki kakara rio wen gen non be kongo jem ki tungo ne wano be wadeg ne gon po mete ka time ki nyingwa ma chalo gen mati okay ana chulbe ki tun kaino wuchak bedong je wane wan wa dek bene dano wa pomete ki to ti don kon ke nan ka fura da gini ne kai time but gini lo ka dano wa ngene mo lo ne ko ne piti mati gini ne project mo ma ngaro mo tingo ka timune na no ti pigdio no ma be lo ine gel mo mara da ma gamento maro onane gini ki chobo yo ma be pen gen ma ni aye lo tela mi amor kumitene gi pere ke duan kuji pen ker in wachi lok la kwana duon po kai o kamo dak be chako no ngoji me mogo no ke be chako mogo ka threatening kuoni ke chako voro kuoni ma pio mier no be katime nano ti dano gerati ka dano chana ya pa maraja le da aberu ka nano aberu ka winyo lok mo achiel maluka ke jemo moti ma food and ma ineti Kampala ne jomo kene they took that initiative mi berka joko chante ne marmi supporting jemo and to chana ngo pere jeba gi wa kumbit awinyo la diro bol simple man berka logaye oluo be wanying dana yeba I think it was in one of the radio station net after that video ne kamone tena no ne man nyorne wana chule don watika na wono ko dano tika dano chan mu marke yini yo me konyo wono dano ama gitika dano chan jomo kene gitero kara me pero me yupo beberu ine gen maraj da mo yorni en pe tamo pe joma tika dano chan ine gen mo maraj ma pe be total nano ti waka ge kan manok no e wot kelo di mo kene ma no ti ken yo kono ana foya duoni pere ba duoni pere atam ni lok ma be total lok me contribution and anbenati group eno me jamo jamo word me jamo pe nef Apaa I think any in group matie anati group eno ni anero contribution tie kirka beti man kada ko me ko ta chal wa nya tik ka tamo chwa joman magiti ga jogo chen ento yen ma anane ma be ena ni chena eno ni kitiga joko neo no kinyi me
miu coin ki jo ma tiga de no chan e Apaa erpe me miu coin pijemo pe kama enoni mor ene gera keta no ana neno kere nying group ene ki twak keta ana interpreting ania kere kache ne gwak dung tim me charo le eno cherche tim me man eno ni kiel mano rat twal ma wan Acoli mer wo kwanyo no je makamane man ko awa chu kiana che anting we wa lo ni la kwete kan chiane me pick one chiane ma ge mio me pick one pe kiel probo man ni do me remu on remu dia mate etime ya ba very char wa chairman ka yi ko ne do chika choko chiana me pick one pe to kere ani mo chiane mo ma ki chogo me pick one ma ara ya una chika wa bor dokle ne wenka chi donc miste go bichero time ki bot la tiena nyara ma ruenyo mamane uchero chwalo nama maraj nama cha ma ana chwalo ye big one chane uchero inama maraj endo atemu lopuko nama eni pian chochot ngate eno tumengo withdrawing kiana eno kwanyo chertiu kere nego chime bere eti le chen ma mete kitemu kwetu lok kachene eno di kidong me wacho bon ngate be ona tiki chuny maleng me wacho bon ngate chene ene ba chene big one ma impe to kere no twere dwa koga kan we ana chwale gang ye lwe ko kon ata maro no gien ma ana mer wajne bot dande ete kwet ma mega ketani ankere nate ne chalo uri chabera rio chabera dep koma pero ma ota pigwan yana me pigwan pege to kere amira nuole enini kama to ni ye muguti amba ni talo kama enoni in pay taking advantage in any opportunity taking advantage menero ni to kid you the moment him kimon wano right kuno perwat an babana karma babana to jomu kenu coach mada ki yom swing piano do no swing di yom de lok ngom dong gen ko ni gen ki bedu ki twere ye ko ki bitimo ngor ko dong ngom me dong ko ki bitimo ning jomu kenu ker radio gang ki kuja power system miel foot can yom swing yonge gemutime ere kar madong di tiyo dog yopoli weng jomu kene ku gore manu dirma me no waket ware kom giba bu gore on gi wajoni gen gibero ka beru pen gibero ka bala chawa ge mer ke men gi allowance me pere wiliel man wori ba pada jomo ma gi paw ge pa mer ke me bot ge allowance ento tim ma jono tim menyero to bana ko be ini awani to wa yete ndia wa bana cho mara o to mo wen wo gi meje mo kene ma ko tim mara jo to mo gi pe nano so jeme maluka kilo kom to gi pe wa nga ge de to be ka tim mara jo ma chilu chara ke poti bani ka che nen chena ma won ber ga gam di po dano menero ni o guagonyo wa be lok do we ka che ne no te akwanyo me konyo dano ma no giti Apaa ga kenyo ero won wa jeba
utega rwa ran ma mu kirka ku bi report me kom ere kom tion wote apora ne chi Mandela atang loke ni kama wan ti yene ba loke duong ma ko ka wan ma share comment section mano wotiga kwan tampa dano pier tek total numero dano ka to kitam Ladit deben network ki kona yedong ya anana etuki ruenyo pangyo kono fritie onyo ipere dong bena nen chalo edugu kono network etika yili kono chimi apaten yang but alego ni eduk panetika loko gino mama piere tega deda iti kama piere teg do ingeo dana ka giti kama pigite go beru kama chol Mandela yes pangyo ka itika winya atika winyi but pero me majo meme ke ken ene tie ka kan na wunu ngeo kore city wa makil luo mer city ero put jeme ma jima duong ma put pe wa ber city ma to ta cha mo ke ken bene la bo pe ni tamba dana neno ya chi no friti metikilo yes ya lok ma ana tika mede kere ene lutua ni ko ne wan wakati wunu ka miyo tam wa miyo tam bodo tela ma megwa chalo magiti ke kwar wa miyo wunu tam ma megwa bodo tela magi yergia yera magien ko biri bene giti ka neno loke eni mamukene kin gi kenyo bene giti ka neno political gain bene wa miyo tam bene bod dano ma potwa man jo mano cha mukene koni kibiti ketge yo marach atamnili ini pier tektual tama megwa niu katia ti kibena dano magiti Apaa ka kenyu pien joma ono giti ka pu Apaa ku biridong yo loro ruit paera mo cher security dong tek toge kome neno aya jomogo maono dongu ker chamge magiti gwagonyo gud chetka doine gwagonyo gud chetka timne Apaa ka kenyu ku biridong ruit yo pe manyor dano ubideno chan dano be beru kech je maduong bitime malupe jomo ker ma no gitiki ngom ma megi Apaa ko bedong mono ene dong gen mado mer wiju wili ye neo piane jem ne do cher ko biri cho cher sinyo neo si atamni tama megwa kaka kawan wabe miyo wono wa miyo area li enoni wek kadong pawa konye wono ke kenwa angam bieno ka konyowa mana in pier tektual kirka beti manda be loko bene chala la lila pian man lok ma ana winyo ma pengar mo kat bene ka wanyu ne di ben gene eneni ero tema ka man wek ba ana te loko ina te la kwet ana winyo loko boka mata oni bene pepe kirka bere jomu kene mano kitika neno wa gibi po ene ni uteme mabe ana winyo kipa madano tiga bogone ni ikarama nek utime ikoma Acoli man lok mana winya pengar mo ting chala ni gwagonyo and ben atiki ngej mo nya atiki experience ya mera disclaiming dak ben ka ini winya ni mo pege kwaone mugo ni mo ka ini winya ka mo dak chikupe che dak da ne gwa no ti ene karama ne go ne ke magi ne Acoli bene
Kien bene ku gware. Chalo kien go chiero bene. Chidong en la ko lok money ni teke makwo tiaga kine eni awinyo ni otime ma gine eni otime ne chalo wai iwel maramo piera rio kiwie da maramo piera rio kiwie en ki yung kwija bene anange me ni Obutime wakisa, I think chimpa de band cannot work itima be to 12. Idugu. Okay. Okay, gaka winya no te ga wajo pat mene. Akup no furiti wa chine timeto lila mone. Okay. Yeah, ne do e part ma do ne merwa en kum lok mone cha inge dano piara rio. Chidong nen charo kar ma bene don ki yope ki yung ka kany ki cher bene yung la ka kunu ikit ma cheng ji bene ki biro kere yung kany ma ki neu dane kunu bene cher bene ne jalo ki timu gin ma chi chal kili enu ni ma kit ma report to kene ikit lok ma ana bera winya mera apika le eni ni yana nena yung era chen bene dutela magiti yung inside me mari ajumani pingi bene po beri yom tutwali ye lok tieni cher bene kunu chike duwako gen maki wayo kile mono ni an eye for an eye manne chalo ki kwanyo maramu kwa kwa piera rio bene ki wie ma gitika tobe telum man gen ma ana winya lok aboga dong pati ki chadena kamo bene pati ki moke kamo bara winyu bene pegeo ni omer an gen ma winya awaj bo Lwak angeri chamu ken jo ken before ne jo ken gwa konyo pe bene before ne an me achil pa mar ni remo miro ony kono nya Acoli ko pa mar gine enoni dong man kero wi wabene to kamio kayenyo yo mabe nyo kamio tam ni yo ango ma wan warom kate wunu kere wa neno ni gine enini otum la bon ony paremo madon kar kir mado time kere mani ni begina chel mana tam ni koni kata mamiku mawun tiga choy nega kenyo tutua oweke enuni ukare dong maleng loy duju oweke ukare maleng deda bien Acoli mati Apaa bien madiu en kunu diu an mati gulu ka kany Acoli mati e area mau jong tiga yelo ne je madiu en diu an Acoli la wore moni en maben yang pobelero tiga chama megeo ma pet tiga loyo en ni enu ni jema en tiga diu en bene tiga diu an chi atamne wakati wono kitama megwa ma pewa beri tutwal pen kira waje kede tiene ni show ni ini omire pewa bet bo chidong wa biber ka donyo ati ka kwano comments matiga kany man bedong kelo an chuchok ya giki pa jemim ma ana taw ni per tek tutwal ma ana chumi igi ikar ma ana tem wot ma mega mechero ya pa chal an la did ben cha buat bene ki ye cha dugu dak bene kono balo tuwa weka wachu kang manong en kira chengi wa waje kere kanyi kirka liel ti ot bene ti kamo kene ma olo loge nyero Mandela ini ro kwar ki ka kanyi ini tika chiar pa ka tong to dong ko ichiere winyo eru
Kene me o koro ni muduko ken la ota me. Muduko ken la ota me kire ne ano tikere ka Kenya. Wow. Pian security chan an pia ne mana yang. Ene bichwale la waila pencha ni ngoma ti Apaa ngoma ti te ngom ka Kenya madung omer ki tiaka ye joma ki ti Apaa ni. Kina ngoma ti ka Kenya neno. Ka Kenya eno ni atane wona chole mo kwano mabeno utie ki yo mabeyo me ng'iyo piny kon beno wun ko konywa ko ng'i ko ng'oma tite ng'oma pani kon be wan chala chuli we waniang we kati we be chako lok dong chalo point mone mano dong I chako dong lar lok nyo negotiation wa chako kika Kenyu beda ka cher kama bo piano wa ng'iyo ng'o ki ko mano tika time pian ka put en le pupwa le babany eni wo be loko ki mo mano be ter tu ma pe konya ngarmo The ban article pen. Now, Ian may charo kono. I believe ni pay donye Apaa. Chok Apaa. Pedonye. Chidong joma geti iye kono ne kodong. Geramo karo kening midugo wawa. Peki yili. Karne tek maraj no security rom komio. No begi ngeo kong in chenju you know in ti iye Kenyo. Mayot ka peki ye donyo. Jari donyo ke cher kwe no ti cher temo ngo. Ini agi kwene. Ni mero ngo ka kany. Anga ori. Tamiti tama ngo. Yupiti ni ning. Tineno we. So le atama na ke nena etika cher Apaa ke penyi la kuri la penyi ini. Jalo e. Apaa te barracks. Pen la penyi ma ke penyi ki ngadate donye barracks. Eno do. En loke ene ti kom loke kom. Piene. Ipenyu wini. Kache na da security in your checkpoints magitika Kenya bajal. Unotie ni pidana weng bajal. Chipingo ka yenda chuli dong no jemne diu in dong la duju. Margi wagi laka kuya ki biyon ki bola ranyi. Wala bon ki lok mama ngar lok ye. Wa security mama inde ke winyi dong tin ki chelo mati pian ko biyon ka temo ka monyo chuli. Pere kiri report ka indi winyi ki bot pole jang. La pen mo kane tiene ki side pa mati kuja bana. Security checkpoints bana tie ka je pere ka ti side pa chuli ki kan. Tiera. Security checkpoints me duan ta ye ka Kenyo. Neno makai bor ya chel dong pe bor maria. Ene ba? Ene ti project pa gamente. Gian gingeo ngoma kitika gwakone kono. Ento legama ubed mera chel ki kane la kore timo ne mena kodano ne aye. Kwanyo ko padane wakoremo onta na pikiti tiki yo mabe na galany ene elmer ke geko. Gamente ka gitiki gino mama no ge mero kono. Ubiana tigo wakidana unayono ba? Gena kaman tie ya pa kany. Machala won Lwak. Gen ma wan wa mero ki bodu en. Ngomo mero ki tim. Mun ko dong mero uti kwena. Ayo. Enda piki bet ka na kodano na galany kaman. Ene de gur komen loki kome gana Mandela. Man pe me ngola. Kono yupa ka meta nyoku wanu pe ki moke enoni. Ero gin macha ken dano wajo ni. Rombede yupa ka mente. Ene kit mano chao kene security tiu kere ki madi magi biyon ka monye chuli. Maberi chale wachi gian bena guak ki beri security pa joni dak bene. Ka joni gitika biyon ka monye chuli. Inawe. Muro ene miyo chao kene down biru kila peny mugu mano petong kupe mabe. Ento. Ini loko kom loke kome. Kache ono gen geramo yape. Kache nen loko mo tie itengom Apaa ka Kenyo. Ma wan po ngeo. Ka gen ono geramo tem nen ne mabe. Gen gu kato kera titi. Chigo wae lutua. Gen matie. Kiti waje ini.
where kikati ki database maki kwanyo Acoli magen giti ngoma pa liweng wagwak ki dong mari mauno bene dong ti Apaa chigi wachi man eni wan wo bi mini wu gware chilling makunyo chilling ma wele enini wel barri munyo wel sementi munyo ngunu chi chakwo kamo kene enu ni dako kitetem enu dako winye mano ini miyo compensation iwel marwate mano ngat mon mado urwenyu gang mamege robo chier chako ki kwo kamo kene muro enu no dak tuwa winye ento kare mutika onya cha duchu lok mapene dong tiku beru katye u gene o ling mana nak ene furipo ni wako ling eni no dako tuke dan mo keno to atamni ini peram beru gen mabe 12 bot 1 chalo kara cha duchu wan warwenyu tano karma kony tiga ka eni ni karma ne ubertie ne mapeo beru be 12 ma negalany mano cha keni no dul ma muken kirka beti bur muken bene winye ni neke ini dong peo beru adwige ken neno pian we ngol dog dan muken bene guber ka loko Kiswahili eno te dano magito dano ki ter dano ni umer ki gena ki cham dano magiter ki chubriani ki loko Kiswa chile enini loke mere duata ange ni mo bikati oloto jo mano gitika choy loke eni piny bene no tie atamni Mandela loke duong inyo loke ka chwer chunyo kama ini iponi no dur mer kala ka radu lok mano itibirja we tika dai we jo matika neno ka ini ke neno matine chikon wa kwa chier wa nen comments padano gin madan tika wa ne kibot wa ka ini wa nen dano manye dano manye chom Chom Chanraj Job. Take a while, I'm following you live from South Sudan. Opo mate word ma pilopua ke nir matini. Opo rot ometigum. Kidong akao Lois take a while. Yes, that's true. Padangeo lok men ma en uye kere ero angeo ni tikin lok a chiel ma wan berka wat nega ka enini. Malupa kije matika time Apaa. Kidong MJ Pelvin Benatika Kany Matika Wainene. Nice to see you all guys. One for Matek to 12 Pelvin Kidong Bosco Okot Benatika Waine Laditi Ben Kimandela. You guys you have done a wonderful job. Be blessed. I am praying for you guys for more blessings from God. For the 12 ko enini blessing an merka ba ko dan ko non ka bileka kon go mi akon ko kon we ka ko kon mon kirka don ko la per nyugwa chien ti tia ko we ka beta ko kon amana tawni en lega ma per tek lo madam yo leg para apoy mate kidong adiga kan ki man dano ma ti bene okay man actually tradition forum TV matika wala kwet it's jangole okay jongole sorry about the weekly Rodi program can you and Tarpalo try to bring in different panels every week? We need different faces and different perspectives. Thanks for the great job. Before mate man mera man jongole before mate mera ya Paul Karatami ano amar tutual kidmi katekere ya kidong Bosco Kot bene sega mete ka kan kun watching Acoli leaders is paid off the locals is the ones suffering in shortcut, just talking out of anger, but we are being played.
Wow. Ata Mandela man fu dara lokom Jimmy manure muti ye. Kayin la tela chuli mo ma in tiga kenyo ma in gama chena mo lokoma pa. An pala yi ben pedara ngar mo ma gwak kone gwak bil chwalo kidgi mo e kumi. Era nge amir mede nge ni itima rach. Itima rach. Itika mading. Irome lo e pikin nene. Mano mero wake and phone. En assurance. In la tela mo ma in gamo chene. Iremo matega onyi i achole ko biri. Nge mer ni ubilugi lutini ubilugu lukweni naga man pate lamu ngarumo erka ini nge ni ini temu gena kama ini nge mer ni by default ubilugi Abon Thomas Wood Mogi tiga waini mantima ranyi ki alany magitie ka bolo ne ikoma choli kaono nitin mio menek eguni obedni acholi ayetie ka timone ikomari onyo kar moja onyo mari meno anena kit mir anena kit magin tikere anena ni labon timone like I think it's just concern ni kache yao no ni achole ena te timu korgine enani ono koge bilogo ngo nyo dano bi wachi yeni ngo chomu kene in nyogwa ga mede gibi bergo bi nena kor magen gitiga neno en magitiga nena achole ni mana tawni la peny ma per tek twal piani tuato anong liet ba toni liet ya toni liet twal Danton Daniel Tigawani, that's very touching point. You guys are airing it out. Watching from Bangkok. Opo twal jal ka movie man mawan wanen Bangkok ka kwani tika Kenya baja chimiri igwa ka maraja. Pian Bangkok ka tika ma eri chi jong waluar ye. Baro po twal tama mege man ki kira wani cha kene bene oloto kena kanyo wangma ibunyo. Chi one for matek nen waki Bangkok we hope ni Thailand ni community yeni kar chima be opoyo kidong ukelo Joseph drani tiga wani very unfortunate, but I think government must come very clear with the reasons why there is killing in Apaa. Strategies to end this problem. It's very true. It's very, very true. Enuni ene tamani kanir mo ni uchakate ba. Chikiri wa wane ko mebena wa chako olo. Yamon mangi chako kore bena botwa. Pien nego neke inga mene lingo. Nego neke kore maya polikar ki reporte. Pe. Angera kini na tema winyu bena radio bena pe. I tamoni chimpa la dir de ben dak bene ucharo kimege mano ko isiti guluwani beru kamano but okay narame chako kwana en comments ini pena de hanana e pore lo Yes, man majgulu. Man majgulu. Actually, Okay. Tradition Forum TV, I don't think actually elders, religious leaders, and MPs are serious about resolving this Apaa issue.
To be honest, they go to Museveni, get money, come back and lie to the ordinary people. Yana pura wai kache nen iti tim kama any bed me you pay. Man any word many ye bed me you pay. You don't be looking now. Kidak ben di ben. Yes. Tampa la diet nye ucho chamo de kan Jongole. dong yana jongole Yeah. yes. Ameta dok kamo ugurie ekum elders me actually kidong religious leaders. Mm. Gian me achel ma anano wache elders me actually ki religious leaders dano kongo marogo bet piny ki yub lega mo Mm. ma lega ene mano ki lega ne umaro beto chalo gwake ka underground gi unye ba peje gini mano ki Mm. lego pe joma giti ya pa ma ene ne ki kelo ma chala chule dano ripe nano we kenen ngomo mar ki tim pen amaro winyo lega pamer gara waj nying tani chamo eno food pa winyo kamo ke ken ni mono ingeo ka chale chera or lega ke mio prayer request food pa winyo ngaro matika lega pedano me apa me chalo ke mio chalo or lega gi onyo radio gi food gara pa winyo pa gara meta judging but anano piera bero rom bero tekak ki olo ki chwalo lega wek ka gen jo mageti apa kuja be kon gi winyo lega makaman bene chogo olo chwingi gi ngene gi pere ken gi machalo dano ma wawa ma bojo ket gi kitika lega bene pigi ano ine piera tek bene bene mono gere kita ana na ono kere yeah Oh, mera mandela pa mera boli ba. Kanicha magetika kany kone bolo kone bar mage gur. de ben tien dong chime do kele wiye ba Dong bero tipa bo dong kuja dong mor ba kuja dan ma tiga time tien gaga eni pebe. An ni chaka di chengolo chima mega po beriamo. Mange dano maduong kone kache guak chamo madong no yape. Chi dano bene biber ka no wukol man mano tero ngamu go chim maduong tutwal. Chi maluwa ki lokom lega ma ini iwajini ba mera. Pa mera bola. Kanicha magitiga ka enini kono ibola mage guru kono igibati kono ini erika nicha madong gwako nyo kichweyo sementi kumbiri enini loka da dong peke iye baby no koryang enani gamente gamin kanicha ka nyola tela kanicha tugi ti ka kwero jema rejo magwako nyo tiga time gamente nyo gwako jema tiga time lobo mano perwate kiket mano lo ba mir kere gina no pe gin madong lu ponye nyo lu diru ponye dini polle man pa mera lok chare wai weng polle gitie lok ene me ponyo in mandela kit mo mir ini mi kere chene gi kanicha tinene man ene ponyo mo mir in mandela mak matega de kit mo mir ini mi kere gi chene kanicha kit mo mir ini kat kere mapul kar in pe karo kar mano mir ini mi ki chene money ka nicha mano loke bero kong ma achel wa waj kong ma achel be lok me tait ko lok me offer tree okay offer tree mer it's obvious lok me sacrifice lok me ko when subscription item subscription is subscribing ki gena some arm of the church no kono timu gi money no ko kanicha tiki project ma part ini timu subscription man energy matiga time so in work in be ku bi ni ngar mo manu bi bin ko ni local lega pa ma ku no pe kel chene e bi wang man in amera wa cho clear ma part ke eno ni jemi tima duong
ma an chapiete en matiga chake mado chake o tin ki ching chapiete abikel lok mogo malupe ke dano mago bero a chuchok e tekanicha e roma la mal ma je mukene ma wan mo bikate kere o mer ni okony kaka tiwi kaka pen la ko loke puane le ka moga ta ma bene pedok nyang ter ma bere twali o mer lutua mer giko pen tiga mer chanda mera tiga mer chana mera ken tiga ket madua ta lutien ki tiga dong kenyu kilwa gi je madua ta Mandela matiga time kila ko loke lega en mogo machao ken no peke nyang ter ma bene si pene cha kwak chao ken ngwa trashing um gena idea man yin kat kere etro atika neno possibility capability pagini enuni man ene pada ka kwer temi ento atamni jemine tika kenyo kone moga Aonet eh tak. eh Aonet wago time anano bete tako kabe berutie. tek tek Pan inge kirga ke timo ba kirga ke timo Mandela Omar beru gimo mano pegi timo gi chunya da no ke timo mer me nyute pian ko bir Mandela do miyo chalo tam ngar mo dong chier reo ke igina winyu gini in la kwet mir kon wa tem timo ne ko sinena si peyot to twal no mera peyot wan ti kamaraj wow. Angara au anano mere machalo nano mamega pina amiyo tam kingaro mono charo team. This is a disclaimer, but I yeah know Pierre Cat. Machalo dana omaro legi pila ware ko. Yeah. mm Mono mere nano mamega. Wanan comments mukane wa meta nyim. wow mono lok pa jongo le daw utugi sparking kit discussion mo ma pedong to ya kidong bere kar moja tv tiga watch kar moja watch tv tiga wow ya afo wow nani kodo karega ko pera ni angwa be pera ram connecting kupiri but that was chawa that was it was chawa rio kida ka pedeka bichel ya ofo mate kar moja watch tv ka chenir mo no koiramo kupe kera de la kweta kan we agera wa kan wa kupe loktie ngomir wa logo maduong so iram dropping number ni number en matega word pinyi kenyu bene iram tikere chi e kero iram choi whatsapp si anano chi wa kupe si wa neno gen mano tie ana be yare bore pedaram par kar kere wang yam ka kan odoju ke tiga wani madi should remember that what happened uh, then what happened to them in 1981 and 1982. I pray that such a thing will not happen again. They would remember Captain Ojuku Delabo Duong militia and Wang Peding militia. Mandela pangeo ka ingeo ni kar mo kong bene mayro bitugu lwenyi ko Acoli chikar ma gutugu lwenyi ko Acoli unero Acoli beno ne chalo era Acoli chero jibiete che godak e mari kunu ma kar ma gen godak
go chero chi otro mon marach magu bolo magu monyo amadi magu nek mapeto to magu magu mon bera magu du kerka kan ma mukene dong winyo nying mago ne ali mari ni nying ma ali mari piane dong ki chao piane dong ki wai mando mirdo dong chala bol man in ali ma mare okay. Yeah, but I think man pe me pa but nying eno ni pole ukate ki etemo temele eno melwen yang chan ma mari gu tugu monyi ko ma choli ka choli dak kono chigo chego ma mon en gu dugu kere dong en gu cha nywal ki mon mo ma dong ge ma ingo yang chan no ge ma mon ma le tieno inga ge enin ti kar melwen bangyo ka ti nge chi eno ne Abita mo when you story on ka mo chana da yeah barobuti megere. yeah Yeah, we are don't people in 12. Atiki la tinga mo ne manaka ye. Kido pio David Benatika wachi nice program di ben one of four matek lucky kidong bene amen Dennis tika wani thanks one of four matek kidong bene okay o dojo ke tika wachi atie kitam mechiako prayer altar pilega pijo Apaa atamli ene yedare no be atamli ene be kongdong anatamli kongdong kono ine la kristayo kono in la tekwar mangene lega gat ene kongdong wana churi watemu unu bene kache ine la tekwaro kongo bogo dogo bol ba kongo tui iwa kej mone ene kongo beri bene yen lega gat wanga ine ene ba jone tinongi lanyo mere dong tekwar ma megwani ba tekwar ma megwani beno no tim ki chiara beno pe ye maka jale in la tal beno pe ki ye in beri community man ka chere timi do raj ma in la ye la tim ngo beno ki riemio man ko beri dong lok me le in do pio no tu ki kwar dan ino li wen ko in la me yara chuli mano beno pali mo beno pe yat mer ma in mi me konyo dan ma en yat in be mono da kwan chere logo dogo en panadol gi kona nga sirap gi mo ge timo gi indo ichatan man kire pol kar ke kere dano ero kai kom loki come te kwar ma megwani no tie full governance ma tiu gi jemi weng lok me yor kom lok me kwan lok me nga gele igno tiu li weng ma ini no bene in dano mano timera kirne pe nyao dano ma i pero la tala in la wol ki nga gele ini kik bene pe ye neno ka in la jok e mi winyu ki wai ni witch hunters tie maka ini ti dano makirne peka kare gena kar mu kene bene you get banished from the community enano mane ene je mano time ero mandon ko pere pene don excitement man ma wan wati kere don ko pere te kwar wa raj man ta ma je me tiet kon ngo mor kirdo ti me je ma don ber pedon mer ki luong tiet don ki categorizing i lok me tiet si atamni lok fu dojo keri ina kom tam ki komen mau mer ngara che chero da kong dong kama tila kristai ne ko do ket alta ne kama in itie mano in gwa konyo in la te kwar konde kera bileni we kondo window gi bene wange mane enini per tek Karamoja watch TV tiga wani. Thank you so much, Tarapalwo TV. I hope everything will normalize. God bless you people. For my text as well. For my text, pilega mamigi. Dojo ke tiga wani. Lega man obichake. Igot kilak. Ana chwago. Achwago ben. Chwago like ane. Achwago. Chwago. Ana tamani. Ene nong. Damu.
we po dan maybe mo mon chal and Mariana ma bang ma go cher go ruenyo e got ke lak ke ni won kong do kat bene ke kam no ruenyi ye ni kong be duk dong kong ki titi ja ka ene won Mariana bang ki kona nga e go ni wono weng mo ti got ke lak ke ni kong do a wek bene kong dan be do wek dan kong dong bene kong dong ki tiek lo ka kong adam pierte tam ina ana chwako ingeo we po abena na movie mon ma kit penye na a chi dong man in kona en ma wa na ana logo tam Lwak chi lok me lega makaman umaro dong kong Lwak wen dong kong dano kat chalo gena pera tek pe ingeo lega berong peti lokane umaro dong kong ke yup lega one mono man dong wa mero lega pe japa kare or lega ramo chalo prayer request gi ki lego mono ma ki kwana nyim dano pera tek ba yeah yes yeah but just a chance, this might not be relevant in this discussion. Rodi are being mentioned here. My question is that what is the position of Rod Achana? Is he still our Rod? I don't know. Maybe he said, is he still out Rod? But I think he was meaning our Rod. I was following a possible change happening in due course. Jesse, kai no kare, try to follow some of the programs ma waberka holding in the past. La kwa TV guitar paluo, you may get some relevant information. Ma konya orogam la penye ini. But all in all, what I know ni, there is a section parwori ma do not approve declaration pa what Onen David Achana, Chalo ene put la wiruri kidong section parodi ene bene. Of course, temporarily no gen go wai kong dong, gen gi ye kong what David appear me atiak ene kong dong o hotel rodi mukene ni. So futik you know money matiga tema ka kenya makache chere nan elugo loko chani to them currently la wirwori ene tie ruaratia man David Apera kadong wake of course beside ruar payera machalo and nen David no bene ki yung bora bene en bene put tie la wirwori en ikachaka mo beri tie ma eno luo ene be beru one come ene be no declaring put me and itie la wirwori. So look at one maybe you try to follow some of these articles may help you. Ojok Dennis Chikawaini, greetings to you from Dennis. Wonderful work you're doing. For Matek, Dennis. Oh, Kidong, wow. Thank you so much here. Super sticker, Obino, keyboards, Omeraman and Changole, Jongole, man, Acoli, Tradition Forum TV, ma and Omio, Dollar Beach Kulo, man, pair tech to 12. Super sticker ma kate kere mana tamni lutua umir wati u kere bene me wako be la ball let's always you know this is the best way you can support us and bena no oroki mo aker mutaka bene wa wor wa chere bot pin kama papat meno tam mano tam ni tam mano konyo kara kidong je muken ma papat bene no tie mamir wan wa tim chao ken bene wa no kere ki internet chimane ini poch twal bori for mate kun en wachini peer character lying on the side
raising his hands while saying, "How is it going?" Uh, Jerry Mirko Chona took him up here. Much as An padara metinya mo Penny. ko ninga. Okay. All right. Again, actually, tiga kupu one of the things ma wan berga wanyega kan. I think maluka kilo jo mano che gwak chao ken gi chair bola didle gwak ke gam cheno en krana ne wate wajere ma en be o chai te o kadu be kita ma megene gi chair gi gam cheno anen gi duka ino dong gi tiga gi dong gi kita kormer ko gi mo cheno tie cheba enena ya en kwet ben un le dit un MPs mo ti kenyo kan ne mo ma dong an la dit ben da ke ja we tigi data o mo ma An ben performance pa MPs bo kateva. Okay. Pange kinan statistics ne. Performance ana be don yela chen. Entru ticket jo mugo en gam lim money benegi tie ya ticket data gi. Okay. Niana bien again. Amen Dennis betika wajini omera lega tie ento pedano duju. Ya, banyo lega dong tie dano tika lega. Kidong the lies Uganda. Lies in man mabuala ne. Okay. Tiga waini lok me apa kia gago miru ribe bor lutera pa Acoli an pe chwa o lok meruot o ruodi bat gien maruora chana gutimo pia pa o miero pe kinye ya enero cheng cha ana wajo ni maput pia ki cha wajo ugike yo gi ngage ni ko mir ki nyang kong era chera no security te madan maduong magen go war gi ruot anyway including ruot bene te pier dan e weng te pier tin anyway so in ma yar kor kilo dogo en po bergien mayor so kada onen ruot bene chero chero du dugu dong ki ko yo bene ka meno oniang ni security ti matek maluga en kira title ma mai watie ner matini lo mo dwa man tege Facebook ma choy wajini ka loga tie irot loga bibedo dit tutwal i Acoli Mandela an pa ngeo kira Ene lok ene ti lok mo ma pack full ba. pek ba Ene pack full. pek Ene lok gero ma pack kane ma wachak lok ne kumita be kana pitu. ba ya an cheng ja bi penye la peny mo ka en mangene rori ma cheng jiwa ber ker gi i forum achiel mir kongu konya go tiata lok eni maber fut pa be ol penye ne ruor achiel rom toro ruom ariyo mano iberu ruot kalam dak bene rom beru ruot mo more la peny ma pier tek ma an amere kong ruoru kama pieni la wirwodi uberu ruom paruot kalam manu ini tiyo kimiri ma ini doro yupakamente onyo gwakamente kupe kiri chika che nen
kama enoni in ruot umiri todi makache nen dong gwa ruot pen ruot mir bet very independent pero mutara rioni kamo ti komi wek kalamo kai ti kalam bete kalam bena ruori kalam ka jaro yo ket machon don no be pole gi pe kirka bere be ngongor winya ni ken ruori pe de bicha bichiel mon magitieni bene mukere magitigi history me kalam bene kunne charity so lom odwa apoy loke erpe be doy wi wagi topic matene pen ka o chak doni I ene wabe ngak ken ngak ja kwero matek pa be da ye erpe ni bed fel apa okay the lies Uganda tika wachi joma gimiro ni gien joma gitam ni gien gitwero timo ne mabe loe parwara chana gi chio miero gien butim dong labon ribe kilo ada gien mo mabe peo obitime Acoli Apaa lo daba nye rodor te lo tiyo wengen in meti kitama be ni kato kama leng emi wati ye ka intien chak yupi mo duong dano wek dano bin ber ko ngu winy migi ni kadon ke be cher ki dege kira road block te ya pare wa ko chiro ata ri per ta ka wati ga nyelo tuwa pe ni man no lok met mata ti ta kere kenon pe nyer ben pe genge no ya nyer tinomo no yeah nyer tinomo la bon ripe wan po betwero lo pa okelo Joseph Drani ha nyenge lo nying makwejada Drani do nyero ribu gena ribu nyinge weng na chara mer ko wan yang mabe yeah tira nge na nan e kwano nying ine ato pe na no nying okelo Drani ni Joseph pada aki kwano Drani e kwano bene ato pe dong ne chale rama tamane okay o gena obete makeja kada we atino pa kwano mabe issues of Apaa Balalo taking the land in Acoli and the cattle rustling in Acoli needs immediate redress. Niendo piara dek medwa bungwendo piano en kongwanen kong ker pa Acoli unyo ker pa lutela unyo gubu pa lutela Acoli ma wando no yer ge ma waker gene kom gini pian gene no dongu mogo ni obotime wakisa anano gemo omil I chimpa de ben inge kuja bero chalo wachi lightning chi utuki ruenyo la chwe go ma chi liva anano omin de tap chi tikiruenyo bero wachi giga kwani poleme iwachi ngo ngole no tika loko pat mene no furi tira bra ko ya kai po okay pen ke bora ka no bin me ts chi o mo and then it took some time ko chako okay tuoti mo kija ber ka wacho lokane no do piera dak me do mambo ngwan lokane ndo piera dak abikate kere utimo kija lutua man rom me dan lobo mo wan wati kere Uganda maj mer ber chal disco light chamo ken dugu bene chamo ken man dan lo ma wan wati kere ka ene be ma tek twal kirka bere dong tega ngoro yo ma me no pe bere twal pen lok ka ngoli o ki kor cha ken be kidmo no mir chan kere bene cher chi ruenyo
Niendo pier dek me do ma pungwen ene wan wa mir neno dong kero onyo ruom nyo gubu palutela ma wan wa kero gen kom gini gen go cher ka telo wa mono kono wibie kono kodong nining enini wek dong kong ngol ma ke kare kere ma ke wai ni nieno do pier dek golel wen kong dong bet per ko neno ko wa neno an bero chala kwede ko da ber pale ken pen pian palar dong ber chale wai giti ga nyual ka ki ket ken pen duong giti palar ana mira cher ko palar kama ki wai ni dong no mir ge bet pen ko anen ko ada ga dong gi pere ni ano dwe ano ni per gi wai pe onong gi dong sika che ne ana da dong chabera rio ke kan udong chabera rio ke kan me o ene dok be da piera bera da rio I think beron nan chabes yeah wano be ne ana lok eno ni daga ye de ben dans le moment I tien don't non know parle dong ba tia da watigi city kot koti watigi biono city mada koreti biono ke ye mati ruin mera runya wala game be dong pe bian man ge ti temo mere tam ge ke go chalo bodwa kan ipabo ngaro mono ber ka chala food message kumene pengo amaro achini ati pabo so anati doha kata manti e gulf e middle east kan ka koro chako chue maraja da an bene romo chue ki chel mwaga chel eno chue ne mabu chue ne mogo na ko wadano mat perwen no kawanyo pongo pi kan ya gena Mandela kiri beru wachi ko sense po memene kiri ka che in pian we po kar mone na ana ker mere modo gena pi modo di kalbora ka en we modo kom ku pen mayot kar mono kar ruenyo ne jal gini ruenyo wa majal tek dong gi mo cha pi mo cha onyi kom ngom dong sipede de pa ne I think kiri ka ngire ngwe yeah but not the complaint ma wati ye loka balero ge nga ge ni wan be kor ti waneno atam eni wa be lo ye la chen etro loke be kidon bosco ko atiga wani the ben I have heard you. I will do the needful bro share your details so that we reach you. Thank you. Mera bosco court nen kong nama matiga wat pin enoni mono enoni number ma o borati mabene nying mano bikati ki ye nying mano kichoini otema Bernard Festo mano ti ye ka kenyo so di ben eno ki kom Bernard man kin mano ben per chak no merenge so kada ka no Bernard da we man Bernard me eni di ben eno ya ata ne per chak to twal wa konye wuno wa timu jemi mano chamu kene en kin mano Acoli wai ni chia chel gena twer ko ni olo to ka waribu olo weko ana o bene ikin penya tim jemu ko ma para no internet chamu kene woro ano mo matie man dana makelwo nyeni tema ke jamana dana makelwo nyeni Philly Fielder, the problem with our leaders, they just think about their families, what they earn, what their families, what they earn, not thinking about the local people. God, for the innocent, will pay them. And then I watch look at another. A four no, I'm a tap fielder. A four. And baba
Ruba in kai te winya bere nyoite ne la kwet kiner matene ba ba kong wa ko wan wa lok mon ka kan a ruor Yusuf Ader o wajini in bere te joni to twal ada ba ba ti jomu ken ti ga bir ka lanyo wa ka eni gi biru ki nyi mir kong bene ya buai komgi we wan bene wa nge nga mo mir ki loge neno piane ka dong ngar mo ken bino nena rio do chien udange uredu jakor nyik dana chela rio kenyo ki boy kolo mon manak kanicha dong eno ba ke konyo ba ke nyut wa yo mati man lega na chala la dit ben makai te neno tv tiene ila kwet kain lo ba konyo Acoli Tradition Forum TV. Last week, people went on social media calling for coin to return and serve them and their land. If the crisis reaches this level of frustration, then um, they are tired and given up. We need to be careful. Yeah. Down maduong kenene ageni maduong etiga walni kaya no ka no ni kon bino no down mo bidonyo ya dui pilok pa romberu percent ma dit tutwal mana tawni ini pier tek bot gamente kong bena go yap ke wange pian ngar moro cha choya dui ne chi tiyo ku opportunity me apale enini me gam dan choy dan ya dui chi don wando den chan tutwal pada ko mer doge e temme adui en mano ke rwa dan kam ke timu je mugo mano pepe tutwal ka unga ma ke keli don ge mo ken mono kiri rang mugo ma pepe ma don chamu chin e dano ge nga ge mo mugo mano don pedo no rwata ke kit cham mono ki bikeli chi don loka duong apo loka matek tutwal Acoli Forum gana Acoli Tradition Forum TV apo in pol kare amar ken mi kere loke ero kony be kony to la dugu ko kony wa en fude no mon ma beje Central Africa do ibera lanya kar ka so uncle long putio kuja uncle la dugu ko uncle no mon antigi por mon ma winyi ko bere pa me diet ma peto to ma geno ma dugu uncle pudon kany pe yeah so mono wiye comments ma wanu bere ti kere ka kany dong lu tua ano mera fu dujo me twalo tam me ku kagwak mo achiel ariyo mo bi kar ko bir inini be furu wa be kwano karon wa lor kere ento Mandela atam ni man per tek bene kong be wa win tam megi ma gwak ko ni dong ino ini lor gi kere we kwanen kidio me gi ka kan eni per tek ya anda kon meta kwan kar manda ka fo uno wen ki kamo ba pare moti kanana wakie wa foyo to twal chwaku tambo mo mono kato kere i comment section now an mara legana tie yene mono down o kwan kar gi machalo kachela chel bana o lego wono pe jowa wa kato o migiwa do migiwa wa mageti ya pa geti kadano chan jo manong bana ko go ruin wa lego ne la chwe oket tibgi kabero me kuch ke jo ma food gi ko wa lego ne mono la chwe maro gwak gi until wa no yo ma yot mitia ko pero me lo ba pa enini pen enigen maraja da ma po maro obet katime achulo karaki peke ma duwa da tika wa na no pero makamano chaka matiri ti dir ma budu da pon geno ma dearful ci jima wan wa wara cin la chwe wa an gara ka tal ana tamoni o kabe beru mambe butaro kara gara engeo jime man biono ke tagone ci bena o kamo juek bena gara
But lutela wa umaro go yabuange lutela go yabuange ke kalkwaro fur umaro kenen another immediate solution mama karamo timune kitma don what mala chincha ocharo gi ko e pabone dong kumar kikata kit the next step ngoma maro don kitim umaro bana gen go wek dano unge man pier bana beruta to 12 nano ci pameta te kare maduong tutual wan pol karo wa tiko biono kany wa lok maduong dong wa taro chawa chet kada ka piara ngwan wiye Yeah. man tuan kare ba so ana foy mata kada da kamo ki kan kamoti kanano ki ye nya mandela atie kata ipabo man bara ni pabo mano mere nickname ma ana foy mata la chwe wa ko ka chawa no romo Weda kwan comment ini kadang wa lulu kere. Kun man Moses ben ene futika kubu doge jongole tika waini. To be honest, Lakwed, Rod Yusuf would have been the perfect paramount chief. Tamudo Rwata unka call. Call Anthony be. We are poor local money. Ika chaka mo berchu chak beru loke eroni. Okay, we don't ka kwan loke. Angola ke la bulo ke dan pole. You know me. I never supported hosting Ruarachana in such a manner, and my view has never changed. Yeah. Ada Moses, we are po ikare ma wabiti mo show mo eno karagitam ma wabu wajati kamaleng ni yo magiti kere me kwanyo ruot nen David Achana me Rio man ruot payera me beru la wiruri pao beru yo ma enel chalo uno beru yo ma be mana eno bi kero clear and clean John we are po benefuri kid ma eno choy kere si atam ne enini en way bene position put pe laqe ento Rod Yusuf ki neno ne ono rwate ya Rod Yusuf rwate kirga berg ngar mo obotima kisame di ono da adolo mere bitwe inge an ma cha onge ki Rod Yusuf ada ona ber kata ma ru ra chan na ber nenge cha na anange mere ano pen we are po ki gulai school bi ono lok mo ki chel we are people I think around 211 ci aber ka tamne ine na cha ruara cha ono ba pange waruara chana bo no food pana no yeah he's a very organized person, very organized, taking edge mapedong te kwar ke ken kon ka wai punya kon ki kwolobo punya ma ini go wi tu ke tere. He's very patient. La dit rom biro chala enana nen wan wa cha shoni wa wachi kage wani yup ti chawa adek medi wo la dit obebino ario kinuchu unyo ben ario. He will sit for 1 hour and wait. La diti okay, ote makeja party advertising nyo ben party ero la diti dano ma mir dano ngeni gere tigi ngej maduong loke wabi loko la chien an bene wani kere ana monu bere yelani en benu ga ruata ke me payera en bene pura chele en ga ruate ki ruot Yusuf Adair pen watigi lok maduong ma ana mera a lok ki ruodi chi enoni ubikate kirka beti diri ni bene no atigi lok ki man honorable odongato ma wabenywa lok mananok wane kere chi won bene bu bineno kate yam kakany
man lok mano duong lok maduong malupe kit me Apaa kidong muken ma papat bene ya pien ingeo tam padan ber ka kar ma pat sido en bene no tigi lo waja si kutian ni ene wati waker ki mok ni dirin no one wati ga lok achel wakere si atawne man bene pera be bere tek to wal ni mere ka chenen pe subscribing channel ma megwa chino mere tim be subscribing ko itinen wa ki tar balu ke tinen wa kila kwa tv man wang lo ten pangara chel chi subscribing kidong bene ma tin ma megwa kidong gien mana nen jongole Moses Otimo ma en ki luoni super chat super thanks ko gi nga gene in tim bene be cho wero bien ka kan wero be konyo wa kin menen budget economy ne bene peyot ki yunga kan wa kel bot ulok ka enini ya mana tawne per ter ti man loke ma eno kate kere o kare kere ma leng ma ti clean kidong audio pa mar ka tenyu comments utima ke jalu tu piano mero wa ke kan pa mar ka tenyu comments pangar mo ano chare wachi I live with the guilt watching please God help us our brothers are dying like houseflies man lok pa audio Daniel audio Daniel nyo audio Daniel ya ene lok ma mega ma eno kate kere matika lega dong borlu ba direct ma ene ni dong alega ma wan pa dong ngoro ko arwa kwana bena wa comment dong pere ye ba inde tim kit ma en Daniel wajene word pala cham tuj mere la chen nong tien ka ene ni mauna ana mer twal word pala cham ana na wajni nama matipa ka kenyu piny ka kenyu ni no mir in ke tim ke kube kere kong wek bene chirong ber kai itia kube kere cho en ni ene no word pala chame wera nge pen lok tie mo mir wan wa lok wakiri eto food pe wa lo mano pebe chike kube kere nama matika reon piny ka kenyu ni wek no kiri whatsapp kiri ka de ka goya kupiri ni po mar donyo piene wunu neno kit ma disco line me majo me tiga time kere ka kany donc en tiga waj beni di ben lutela magen ki ya chole aye gi pero ki aye gi pere ki wara ikom ruot me ruot megi chidong pengat mo oyel ruodi megwa ento lutela mawan wa yero aye gen gitie kanywar wan lutena Acoli okay mantama en beno kate kere now lutua andong anamete korgitama mega magiki kuno awachini me achela apoyo medi chunyu menen wa ni chakya chakne o kere wa kupiri mado wan wa lorne lutua jema titimi apa jema liet totwal and the ben in chunya gar marach twal macham kana I go emotional ama ka in ngarmo itinen wa ka ini ma in you a good counselor atawne pierre tek ben anen mo kon ben abir karwar counselors ben de jene mukene ma ana donyi ye ano chi donyo ma rema dada iwia reme koma macham ke no kir yor me wi an ben peron ber twal ya nyim ka ber ka mete ka donyi kori lok mo ma kama ini bien pangeo ikira ka chako lok mone ano adonyo tutti yetu twal mano tuta gien koma gien mati koma chito mogo alan jeme mogo matika temel ina no chao kene ka ana donyo aneno erna no gino mo magitika temne bene peke ngat mo matika kata ti bene peke met ne ne ki jogloke eni ano cherche rem tuta gino mo mano bene pepe ki wiya pian cha ken ka chal ki show kamen ka dok kong no mira beta le ling kong neno ano chal we ka dok cha beto le ling mano pebe ikir me yor ko munu nyang ma be lok kit ma no wi dano tiyo kere
chiwa timu be wachung ka chel na la word wana ne achel o comment section kenyo wine la bon repe one po betwer chokolo kapa ini ipero mati Acoli ka kan kon mo mani obidugu kaka ini pere lutena ma pere po wachere lokko ma dui madi chan gen gitigi mudugu gen ma gen gitiker ki mudugu ma peke kwanyo ki bot gini loke wan po nge ter po wachere kaka mo ma remo bi onyi ye ka wabi chiero kunu wachere ka ne lok ma pat ka lutela ma mego berwar ki lutela pa madi ka gebe ka kibikat ki lok ka kenyo chi kikat ki lok mano tie mano ki mogo ikien tela ma yung kan ki tela mai mari nen kong man pa bol okay. I had a very good conversation. You won't come my beach. You won't come my beach. Me moya. Me chill. En mara Acoli way ruam malamal. Well, that won't come my beach. Yen madong yongo chunye lawyer. En menane. Dano ma ben wat. Botgi. Machala tela ben bot. Mabetio la tela bot wacharo. La dit honorable Jarma Penduzi. En tiki road second no. Lutela li eni. Gipere ki ngej. Gipere ki lok mo ke ken. Gipere ki lok mo ke ken. Ana ngeo neno ngat ma loko loka ta ki lok mano tiu kukule. Angeo gini ene. Ngata loko lok kongola pen angeo neno ne. Gini ini project angarumo nen chalo. Nen kirana nen wanwe tika bero ni. Karwuri ke kwara memari a binu kaka en meter kama yeng meter kama leng me yar ne jen gi pere ki lok mo gi pere ki tamo tim maraj ben gi tika kwer kama leng tim en tim maraj lutela ben tika loko leba chele enuni chi nga ki kome matika tim gini enuni botwa apa anga enuni ngo madong ti ya pa ka kenyo makakamo matitidi ni uwek tuare wa chiet kamo mano umiyo borwa compensation marwate loyo mano unego wa nega mana te lok bot in ngat mon ma tigi project ya pani ma tiga mirre mu onyu tumo yeni utem wa be ubin chu lok ma ilyo ma pore ni wan watigi neno ni yok mo gwa nyoko pagamenta nyokwa pa nga mo ni ti dong umir beti ngoma kakany chi wunu cher ting chena en man no chena ben marwate ba ucher no ngom gwa ka mo ke ken lo ba Acoli ka kanyo ben ka dong ngar mo mutaw ni ngol na mo cher yu ka roma ben kai mi cher marwate we o chere we ka pa ka kenyo mo ene da to toke kitetem ento wi ube po wili ingome ene ngoma pa ko ngag egoni joke ngo yiko kwer giti ngom liele giti ka kenyo lutiano giti ka kenyo miena tika kenyo o miena tika kenyo la miena tika kenyo kwarna tika kenyo ma ene don gang ma en pedak mer cherka mo ma in peramo raising nyo peramo ruchu da pangarmone kwiji me wajni ka chiu timu wa be ukata kilora da won jo money ma tika onyo remo megwa ya pano ukata kilora da ko wajini watimu ka man miena nenda koke komun tena Acoli ma tiki nge
madak kero moni kwa nyo chene utie mabeno ram berki yo mama ram menyo kong berki niang ngo mati ya pan we ka ki loko tam me kong ki lokom tam mi kome tenene ki lokom tam ki kome mage wai okay kadong gi moti ngom ka ene 100% maroman wa mer gangkwan wa mer oryat wa mer guri maleng wa mer ngo tam enu kato maleng kumbiri wan watigi lutino ma megwa igamente machalo mao matie minister me lok me ngolo kop watiki dano mogo madong guyweyo ki tich lungol kop mogo chalo judge Galdino watiki achuli mago kwan watiki kubiri chief justice malangol kop madiet gian achuli ka odagi lok me contract mano achuli bi mogo ne gigamente gien guchunga kenyo matek kachoyo tam mapepo wara chuli unu kukule lukongola mu cham chen pa chuli an mer kiri digini kirkiti woni chen pa chuli nyo chen pa joma tiga to ki ya pa chak dewu chot labo without fail mirbego oh prompt in time tere lor pak weni tap date start poyo matek nenwa Lakwa TV wipo will subscribing man wabir wata dare cheng chabet manyen kuno wakeli lok manyen poyo tutwal rot mepolo met botu gum